Духовный мир реален. Garīga pasaule ir reāla. Один служитель сказал, что духовный мир намного больше для меня реален, чем вы, сидящие здесь. Viens kalpotais teica, ka garīga pasaule ir daudz reālāka priekš manis nekā tie, kas sēž šeit. Это не мои слова, это я взял у него. Tie nav mani vārdi, to es paņēmu no viņa. Но я согласен, что духовный мир, друзья, он более реален, нежели физический. Bet es esmu ar to, tam ar piekrītu, ka garīga pasaule ir lielāka par to, ka Потому что fiziskā pasaule. 2 Коринфянам 4:18 написано: 2. Korintiešiem 4:18 stāv rakstīts. все видимое временное, Viss redzamais ir laicīgs, а невидимое вечно. bet neredzamais mūžīgs. Поэтому невидимый духовный мир более реален. Tāpēc neredzamā garīga pasaule tā ir vairāk reāla. И поскольку духовный мир реален, Un tāpēc, ka garīga pasaule ir reāla, соответственно, и Бог, и дьявол говорят в твою жизнь. tāpēc arī Dievs un Velns runā reāli tavā dzīvē. И сегодня все еще актуален вопрос. Un šobrīd un šodien aktuāls jautājums. Чьим словам поверишь ты? Kura vārdiem ticēsi tu? И псалмопевец отвечает: Un psalmu dziedātājs atbild. а я буду верить Слову Господа. Es ticēšu Dieva vārdam. Даже если мои глаза видят обратное, Pat ja manas acis redz pretējo, даже если вокруг происходит не то, что мне хотелось бы. pat ja apkārt notiek tas, ko man gribētos, lai notiek. Он говорит: я все равно буду верить Слову Господа. Viņš saka, es vienalga ticēšu Dieva vārdam. И мы, друзья, сегодня имеем Писание и имеем этих героев веры, с которых можем брать пример. Un, draugi, mums šodien ir raksti un tie vēstures varoņi, no kuriem mēs varam ņemt piemēru.